athi atongoria metu aria marikite gutonyerera ciaca ibinda ritikinywaro na tukavoya Ngai amateithie kwaria na miaririe ya gucokaniriria miaririe ngireta thayo na itio tukivaragiria ibinda ria kinya nitwishima gwa ciacwa na Ngai nukanengania mutongoria uria ugitongoria vandu na vandu tukavoera thirikari yetu na bururi wetu wa Kenya nundu wa security nundu wa thayo nundu wa urumwe nundu wa economy na Jumapili no tukathi na mbere na mavoya no atugire ni tukenete turi kanitha tukiarirwo ni roho wa Ngai onake roho atuikane waria president wetu Rais Uhuru Muigai Kenyatta na thirikari na ometa na mavoya mara twagweta mutwaririe kana mubunjia wa mundi etagwa Bishop Joseph Mutongi niwe chairman wa kiama kia umisheni ya kanitha wa Kianglikana thini wa Kenya bavoya maundu mengi nono twerekeretie roho wa Ngai na mbere gututongoria mara matigarite no tukuthi kuvoya umundu wana rucio na nitugwecoka yangatho nundu wa andu a mitambo aria ndio na TV na ngatheti no amaturirikanagia maundu mengi roria magwandikwa no ni mandikage mayandika miandiko itia gwikira mwangi ugituma andu maokanira ituike ni miandiko ya gutuma andu magene umenyo wa kuthondeka utoro mwega na maendeleo mega mabũrũri wetu wa Kenya.